Kene kejing yo uba Prestone Tynsong man kendo yo pop liyo bakat saw kade kejing ishim benta kejing elang kabo upop la ajing kran kerpang. Hadian balawai upop ule kendo pada kran baki nawan ishim benta kene kejing elang ki belwan keleng jong kiri ke perthai. Uba Prestone Tynsong le yo man yaku bele kti bat bene kendo markmat bat ukupa Bakhuid. Tang hadian lai benai ba ula syajet ban long ukliat jong abalang Katolik selensar ke perthai. Upo pula ai kejing kerku apostolik yo ba Prestone Tynsong bat kipat nong song jeng jela megalaya. Bat ula paru kejing kubele ke bekerpang jong uleng ba Prestone Tynsong sekipat ba jong ke megalaya. Upo pula penselur bat ai mensiem bat penpaw kejing kongsan jong kejing trisdom banamara kejing suk bat kejing teli ha kejela. Upo ula terwai kejing kerku bat kejing penselur bat ai mensiem yo sembut menteri rang ba kejela bat ula kentu bat banjur bandan kejing terilang ha pedang ginong yalam jong kejela bat ginong syarai balang banwara kejing suk bat kejing teli ha kejela. Striking and luminous gestures in the gospel. The moment when Jesus, during the Last Supper, offers a morsel to the one who is about to betray him. It is not only a gesture of sharing, it is much more. It is the love's last attempt to not give up.